Kung kumano kasambayang maawid ka sa wata, lagi dagyan ka iya sa video. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Inshallah naginan ibmugan tanong sa usayan sang kaya makampatawlas. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnatihi ila yawmil liqah. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gingana na kya mentayani wa video diskanian disembayang apa pagawidan niya si watayan na ayasan tindag o mga ulama tanong na da akarataanan inod to Nagi miya panutul miya aloy ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kasembayang sa kaniyan pagawidan niya sa Umamah bint Zainab. Oman sa kaniyan sumujud na ibtadian agyang koto awata. Nagyutoy dalil sa upaman na mapapakay di ka di sembayang aawidan ka swata ka. Ugaid na adna kay nangatanuron at igi Sheikh bin Baz. Kailangan na pag niya may naka-account na swata aawidan ka na kanabaad na matataguan anajis. O paman na malilimpius kanyan. Kanaba makatititi, kanaba makauudu, malilimpius kanyan, masusutis kanyan. Kanabaad na najis yan. Kaupang makaad na najis yan na dauto pa kaya o mga ulama tano. Hayung ito hadith, amya panutul, kapagawid yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutawata, na dalil penutu at tigiran sa kasusuti agyong kutawata apapagawidan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutama sa adin yan di kasembayang. Na, kadaglan rakita no na adna mga wata yan na mga samok, o di na, apya si Sheikh bin Baz na miyang ipakaiso na lagi din na pakaisa, ya bundala pakaisa, na giyang ko tababay na tantod na di katayo ang swata yan sa ayabu kakatayo iron na sarwaro ba awidi na inwat tigin kapakaya sumbayang ako awid na nang kayawat akan ay yutubo idinian kang gura ko na ti Sheikh bin Baz o pa makadaan na jis yan na labas dan na muskilaw. Okay, so ginan marayag usayan sa giyang kanan na kaawid isang kanawata bata di laboro ni gira aso mga wata na pengguraok o di na masamok o di na nganinsan na kailangan nakaawidan kas kanyan bata di laboron su pendula ada pedega sawalay si bula kepakaya sa iyang kota kapendulan niya na bad makarani sa iyang kota kakedisgrasya niya sa kota mga paitaw o di na nganinsan na pipakay sa mga ulama tano ayabu asyarat na asar ada anajis amid dekat sang kota wata da titiun da tairon. Okay. Orian yan na upang makaswata na isamok upang manaman taon lumalakaw na da panakarata yan at tataros na kan susambo yung kasangkuta di niyan rakadi kasamuka. Kaapyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutul pa sa hadith ay giraman ito sujud kanyan na di ikudaan o mga apo yan aso Hasan agus Hussein. Subhanallah. Okay. Na dad na karata ito mga bangsa ko mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala sa balas ng anurun Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglama piya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.